Yes, mjambo wa ndugu wapendwa, habari yenu, habari ya siku ya leo. Mimi ni wenu Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari, ambaye kabisa nimekuwa hapa kwenye Oli Official nikiwapatia habari ya siku ya leo. Na mchana huu wa leo kabisa niwaambie ya kwamba leo kabisa tumeendelea kabisa kuwaambia mafasi mbalimbali ambazo wa ndugu yetu wa FARDC pamoja na wazalendo wanaendelea kupiga adui vizuri sana kuanzia lendi mpaka leo kabisa, bitu biko matata kabisa. Donc ni kusema hii ni ndugu yetu ambaye anaitwa kwa jina la Dominique Ndaruhutse. Ni yeye kabisa ameonesha hivi vitu mzuri sana na anatupatia na bila. Huyu Dominique ni msimamizi wa CMC FDP. Hapa kabisa ni wandugu ambao wazalendo ambao wamekuwa hapa katika mtaa wa Nord Kivu na wanafanya kumfieka adui. CMC FDP inafanya kazi kabisa hapa territoire ya Nord Kivu. Depuis vita yanze, hao wandugu wanapiga vita vizuri sana na kuonekanisha nguvu ya mababu kabisa ya kwamba udongo ni wetu na udongo huu haiko ya wa étranger. Ni vile de Rurere Kanyati jusqu'à Kibarizo, 18 hommes ont été neutralisés par les tigres combattants de CMC FDP. Donc ni kusema kule Rurere Kanyati mpaka Kibarizo. Donc banjoko walikuwa napigania kule ngambo za Kanyati, Kibarizo na Rurere. Kule mina kwambia 18 hommes, batu 18 ndio walikuwa neutralize na CMC FDP. Ile ilikuwa ni lundi. Na le même jour lundi, forces terroristes ont été tentées à atterrissage forcé vers Bambo et passant par Butare. Balikuwa napenda ba atterrir, donc avion yabo ilikuwa naleta ma munition yote banaisambua. Donc ma munition zenye M23 ilikuwa inaleta yote lisambuliwa na ingine ambayo ilikuwa inabakia yote baliikamata. Aba ni ba tigre ba CMC FDP ndio benye kabisa banafanya hii kitu na tunawapigia mikono kabisa. Nikwambie kama mambo iko danger. Makoli yabo yote ilikuwa rekipere, vitu vyao vyote. Ndio maana banalia sana, ndio maana biko banalia kabisa, banayamba kabisa kuma réseaux sociaux, banatuma mabarua mingi sana kusema ya kwamba bitu iko mbaya. FARDC iko napiga aveuglement, iko napiga mpopulation. Ile nyimbo tushaizoea, tushaijua. Sasa kumbe maboro zabo zote balizidaka. Aba ni batigre CMC watoto ya mama. Acha nikwambie kama CMC FDP iko inafanya kazi na APCLS huku mu Nord Kivu. Hakuna ya kosakana te huko. On ne danse pas avec le wazalendo huku. Ni hatari, mimi nakwambia. Bako banafanya mchezo wa kandanda. Et voilà, ils ont retenté passage vers Kabaya, Butare. Les tigres combattants de CMC ont segouillé. Balikuwa nataka tena balita déborder
mpaka huku ngambo ya Kabaya, huku ngambo ya Kabaya nebwane CMC tena ilibakutana munjia kule, ilipiga batu mpaka batu bakasikia kabisa cha mtima kuni. Jana balipigana kule ngambo ya territoire ya Bambo ndio kwenye balipigana kabisa. Bata ilikuwa nguvu sana na ndugu yetu kabisa walikuwa nguvu kabisa, na basivile balikuwa pie, donc manyumba ya basivile ilikuwa pie. Donc ni kusema aba ba M23 balitwala mabitu yote ilikuwa manyumba ya batu na kupie machakula zenye population ilikuwa inaweka munyumba. Nikwambie tu tena kama M23 inapigiwa tena Rushie na Rulwe huko Sud et on tente une patrouille. Balikutana na mupatrouille ndio baligusana tena ako ewane Tigre, CMC, FDP, APCLS baliacha rage kupiga shenzi bila kumhurumia kabisa. Kitu mimi nafurahia sana huku Nord Kivu, jeshi ya Nord Kivu kabisa, wazalendo ambao wanakuwa hapa Nord Kivu wanakuwa na umoja na wanatumikia fasi moja kabisa, na awaangalia wasema shi tuko bazalendo ya watu fulani, hapana, bao biko tu bazalendo ya Kongo. Donc bao banasema tushie, hakuna kitu kingine kinyeshie, tunataka budongo ya mababu igombolewe. Na hii ndio kitu ambayo inanifurahisha sana kabisa. Hii ndio kitu ambayo inanifurahisha sana kabisa, kuona bandu yetu huku biko bien. Huku nako Kishire na nako kulipatikana tena mamaiti huku ngambo ya Kishire, nako kulipatikana mamaiti, mimi nakwambia ya mingi sana. Mugogo Kajo Mugogo nako kulipatikana mamaiti zingine huku ngambo za Mugogo kule, na bitu biko matata sana kabisa. Ni kusema ewane bitu biko matata. CMC inaendelea kufanya kazi kabisa bila kuhurumia, na hao wanasema hawana huruma. Kama tuko tu adui, unavala nguo za adui, unapigana musen ya adui, jua tu kama utapata. Donc kama tu unapigana kusen ya adui, jua kama utapata. Donc ni kusema utapigwa tu. Donc ni kusema ukwe Kongole mwenye uko na tembea na adui, jua kama yako inafika. Ukuwe étranger mwenye uko na tembea na adui, yako inafika. Donc ni kusema hakuna blage. Wandugu wapendwa, bitu biko matata kabisa. Bitu haiko le mai ya mbele, hii bitu binakuwa nguvu. Niwaambie tu kama bitu binakuwa nguvu sana. Baka huko banaanza kimbia na kutoroka hapa mjini Goma. Kunaonekana 200 pere ambao wanapotea mpaka hivi hawajajulikana walikimbilia ngambo gani, na walienda na mabunduki za M23 hapa Goma. Donc ni kusema ni wa askari ambao walikuwa wanatokea Rumangabo, wakati baliwafikisha hapa Goma, na mpaka hivi hawaonekane tena, hawajue kwenye balipita. Ni kusema balitoroka. Asa tuwe kama balitorokea wapi, hatujue, lakini wako wanatafutiwa sana tena sana. Ni kusema ya kwamba baga huko banaanza toroka mapambano, banaanza toroka jua shona kama fodika inaendelea kabisa. Ni mimi wako Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari, ambaye kabisa nimeendelea kukupa moja kwa moja kabisa habari zetu, zinaendelea kabisa kukupatia kabisa jinsi gani mambo inaendelea kabisa. Di kombata ya AFC
se sont rendus hier à FARDC à Bunyakiri dans le territoire de Kalehe Sud Kivu. Unasikia kama kuko basoda 10 ya M23 benye balienda kujisalimisha kwa huku ngambo ya Bunyakiri ku FARDC. Donc ni kusema FARDC ilipokea basoda 10 ya M23 benye walisema shie hivi hatutaviweza, shie tunatia mikono yulu. Tulimwambia kama hivi ni vitu vyenye haiko blage, ndio ni vita. Sasa bapeti banafaa bien, banasema no, shie hivi vitu hatutaviweza, acha tuzisalimishe kwa washefu wetu, kwa wakubwa wetu. Na hapa ni mzuri sana kabisa, inaonekana kabisa kama banona kama matata iko kabisa. Na hapa inaonekana kabisa kama bitu biko nguvu. Coopération en matière de défense, agroécologie, décentralisation et énergétique, numérisation des services publics. L'Ukraine est prête à coopérer dans les nombreux domaines. La RDC est intéressée et nous avons convenu que nos équipes examineront toutes les questions nécessaires à une partenaire mutuellement bénéficiaire. Donc hii ni coopération ya Congo na Ukraine zinaenda tia nguvu fasi moya kuendana na coopération ya kuinvestir mu Congo bitu ya technologie. Donc ni kusema internet technologique. Donc kunani ma laptop kuzitengenezea hapa Mkongo ya vile. Donc Ukraine inasema ya kwamba nayo inatia mkono yake Mkongo kwa kusaidia jeunesse na population ya Kongo kukua na internet yenye nguvu na kujideveloper mu materiel ya defense. Donc ni kusema mu bitu ya defense vile map électrique na bingine vya mingi sana. Donc ni kusema Fachi Beto iko nenda na unganisha Kongo na kwenye masingi ilikuisha katika. Donc Fachi anakuya unganisha Kongo, ile makable zilikuwa katika kule kwenye Kongo haikuwa tena inafika kwenye mkono ya Kongo, ilikuwa haifika tena. Fachi Beton anaenda kupafikisha. Donc ni kusema kila kitu kyote kiko bien na kila kitu kyote kitakuwa mzuri sana. Ni mie wako Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari. Utaponda subscribe yako ndugu yangu, ponda kabisa hapa ku Oli Official, na mie ninakuya nikikuletea kabisa. Na magharibi 17h tutakuwa na live hapa ku mikrofoni ya Oli Kivu TV na Oli Official. Donc tutakuwa tuko pale direct. Donc utakuwa uko unatuona ukifungula Oli Official, unatuona ukifungula Oli Kivu TV utatuona direct kabisa. Tutakuwa tuko pale na endelea kutufuata kabisa ili kwamba kila kitu kyote kikuwe mzuri sana. Na kuambia kama bitu biko matata ndugu yangu, na bitu biko matata. 104 combattants du groupe armé FPP-AP de Kabidon sont rendus au FARDC avec leurs munitions de guerre à Lubero. Kabido, munamkumbuka huyu Kiana Kabido ambaye alikuwa
amejiwasilisha na adui. Sasa leo batu ba soda yake balijikata, bakasema hapana, abaezi tumikia adui, ndio banaenda ku FARDC, banabeba munition ya boyote, banasema no, shie tunajikata kwa Kabido, hatuko pamoja na Kabido tena. Kabido alikuwa anapigania huko Nord Kivu, donc naye alijiunga na bagaoko kwa ile systeme ya batretre, njo naye sasa basoda banatoka bote biko 104 banatoka, banasema no, tunaenda tunarudia kumikono ya bazazi. Bana bapokea mzuri. Gouverneur wa Nord Kivu uko Lubero njo mwenye anabapokea, anabambia swale bienvenue na mutumikie inchi yenu. Donc ni kusema hapa hakuna blague, on ne blague pas avec les wazalendo. Donc ni kusema gouverneur wa Nord Kivu njo mwenye, huyu ni gouverneur banaita gouverneur Somo Kakule Evariste, ambaye kabisa alipokea hawa wanajeshi wa CMC na kuwaambia, kutoa hotuba yake mbele ya hawa wanajeshi na kuambia ya kwamba munapasha pigania nchi yenu, ambatani na adui, maana adui hakuna kwenye atabafikisha, yeye ni adui tu, na ni mtu ambaye amekuya kuharibu Kongo yetu. Alors ni mzuri sana kabisa kupigana naye kabisa. Hii ni maneno ya General Major Somo Kakule Evariste, gouverneur wa Nord Kivu, na hapa kabisa gouverneur militaire anaendelea kabisa kushimama kabisa muniveau moya ya nguvu sana. Gouverneur militaire accompagné du commandant des secteurs opérationnels Grand Nord Sokola 1, le général brigadier Joseph Mugisa appelait les militaires à rester debout et prêts à rejoindre et à répondre à toute aventure, provocation de l'ennemi, provocation de l'ennemi. Unaona kama hapa kabisa gouverneur alisema maneno moja ya nguvu sana, tena ya mzuri sana kabisa. Wandugu wapendwa, tunaendelea kabisa tukiwaambia kama muponde subscribe kwa wingi. Kolomboka anakuya tena hapa ku Oli Official. Donc ni kusema watu walikuwa wajiuliza, Kolomboka ulishakaenda wapi? Bitu biko aembo na tunakukosa. Mie niko bwana, niko kabisa sans problème, niko kabisa. Il faut parfois être stratège dans plusieurs choses pour ne pas tomber dans les pièges des idiots. Nous voulons que le gouvernement congolais nous explique sur cette affaire urgente. Huyu ni Roland Kenyuka ndio mwenye anaandika hii barua, anasema hivi: les rebelles interdisant les visas livrés par les gouvernements congolais dans les zones qui occupent et ce qui AFC est devenu une institution sans qu'elle peuple ne soit pas informé. On voit les rebelles se rendre à Doha chaque fois quel passeport qu'ils utilisent pour se rendre à Doha. Hapa wanajiuliza, le gouvernement congolais doit rendre la responsabilité du pays avec la sincérité, car jouer avec l'intelligence des populations peut aussi conduire à l'échec lorsque cette population découvrir la vérité cachée. Musikie gisi abagaoko biko banaandika. Hii ni maneno yenye biko banaandika juu bakamate intention ya population. Il faut être vigilant population ya Congo.
paske kunatoka mabarua ambazo zinataka ziingie mwa akili ya population juu population ijirevenge contre gouvernement. Na unaona kama deja huyu ni Lawrence Kenyuka ambaye iko anaandika vile, hii ni mwandiko yake ambayo iko anaandika juu ya kupatia population ya Congo, kusema ya kwamba muwazi kwa hivi vitu tunetembeaka na mapaseporo gani, manake inataka kuonyesha kama gouvernement nayo iko complice ya mambo ambayo iko inapitikana mu Congo. Selo abo banapenda population iseme tulisha trouver realite, tuna trouver realite ya kujua kama na gouvernement president naye anajua kwa hivi vitu. Donc ni kusema ile wanasema kaseme mwami apendaki akufe ye peke, njo hii inataka onekana mu Congo. Donc ni kusema banaanza ona kama probleme isibakuye bo peke, il faut baakize president wa republique na gouvernement yote. Acha nikuulize population ama niulize ba Congolais, eske president angelikuwa anajua hivi ama angelikuwa iko mwaikope ya M23 kama anaenda kafanya nini kule Doha ama kule Ameriki ama kuzunguruka ikwenda kufanya ako nini? Na eske angelitika bampige tafute kumpiga coup d'etat? Unaona kama naye president wetu iko en danger kabisa. Ndio maana tunapasha kujilinda sana na hivi vitu vyote vya manipulation ya aba bagahoko. Tunaenda hapa mjini Bukavu jeudi, gouverneur Dunia alikuwa anapita ngambo, gouverneur Dunia Masumbuko, huyu ni gouverneur wa Sud Kivu kule kwa Bagahoko kule. Alikutana bagarso ba wale biko naojisha mapochette ya matelefoni, anakamata zile mapochette anazilunguza zote. Sasa tunajiuliza ni kitu gani inatuma aba jamaa biko banalunguza mapochette za matelefoni ziziko zinashishwa kubarabara na mpaka hivi atuyajua. Unaona kama hapa ni kitu moya yenye batoto balilia sana, batoto banalia wanasema hapa ndio kutu wanatafutia franga yenye na shie tunaweza lipa masomo, franga yenye na shie inaweza tuma tunakuwa na shie, sasa munakia kutuharibishia. Donc ileta huzuni sana na watu mingi balihuzunika kabisa, watu mingi balihuzunika sana. Kabisa ileta huzuni sana kwa watu mingi, banaendelea kujiuliza finalement hivi vitu bitakuwa namuna gani? Finalement bitakuwa namuna gani? Batu bananza iba mujina ya M23, bakivala tu manguo ya vere manake banakuwa ba M23, bakivala malarge bord manake banakuwa ba M23, na bananza atake batu population kuinyanyasa. Kila mtu haiko tena anasema Lingala, haiko tena anasema Francais, ishakuwa ni Kiswahili na Kinyarwanda, ndio bananza ibia ndani. Sasa batu bananza kuluona huku kabisa. Wandugu wapendwa, mujiazari na kila mtu mwenye anakia kulipisha taxe. Ndio mimi nakia lipisha taxe